بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حمد رب عالم ربين، صلاة والسلام لسر پیغمبر أمتي حضرت محمد مصطفى بن. خدا عز وجل د دنیا د شقنجیب دما د آخرت د شقنجیب دما مجعزبه غیر محافظه بکه. خدا عز وجل اهل ما، مال ما، مملکت مجتمع آفات و نخوشی و بلا محافظه بکه. خدا عز وجل ما و ذریت ما بگرین جوانه گل میج دکن و لسل میجا خوا دوام دکن. خدا عز وجل دعای ما قبول بکه. خدا عز وجل ما و دیوباب ما و تمام مسلمان عفو بکه. خدا عز وجل شفا خیریج نخوشی مر بشینی. خدا عز وجل توفیق زاروک مبده. خدا عز وجل دیوباب ما عفو بکه. خدا عز وجل صحت و سلامتی بده دیوباب ما و بده اقربای ما، خوه برای ما. خدا عز وجل حضور بخ مالی ما توقع ده. خدا عز وجل یکیتیا مسلمانا چه بکه. خدا عز وجل مسلمانا عزیز بکه، شرف لی بکه، بقدر و قیمت بکه. خدا عز وجل جمعتا کفری بطال بکه ان شاء الله تعالی. یا ربی تد قرآن د گوتیا جم دعا بخوازن از دعای و قبول بکم، از جوابا و بدم. یا ربی الحرم مکه، القارش کعبه، القارش بیتاتا، الباجار امنیتی، جه وحیه. یا ربی ام دعاش تتخوازن تو دعای ما قبول بکه. یا ربی چقدر تشتی پیغمبر علیه الصلاة والسلام عبدتا محمد صلی الله علیه وسلم شخیرش تخستیا ام جی وی تشتیش تتخوازن. یا ربی چقدر تشتی عبدتا رسولتا حبیبتا محمد صلی الله علیه وسلم حفظا خوجه کریج نباشیه ام جی حفظا خوجوی تشتیت کن. یا ربی تدعای ما قبول بکه. یا ربی مظلم نفسا خو کریا اگر معافو نکیت من نغفرینه امی بگرهن جوانه گو خسرینا. یا ربی دعا گو حضرت ابراهیم کری گوگوتی یا ربی تمو ذریتا ما بگرینه جوانه گو المشت کن و سلمجا خود دوام کن ام جوی دعایش تتخوازن. یا ربی دعا گو حضرت آدم کری گوتی یا ربی مظلم نفسا خو کریا اگر معافو نکیت من نغفرینه امی بگرنش یه گو خسرینا. یا ربی ام جوی دعایت کن. یا ربی تم عفو بكي تم بغفرني. يا ربي تشتي باش توقع بكي نصيبي ما. يا ربي تعلمي منفعت لي بكي نصيبي ما. قلبي گوش خدا بترسيت بكي نصيبي ما. شعبي گو هيسترا بكي نشترسا خودي بكي نصيبي ما. دعائي مستجاب بكي نصيبي ما. يا ربي محفظة خود كين جعلمي بمنفعات دعای گو نای نقبول کرن، قلبی گو ترسا خود جیر نبی، شعبی گو هستر جیر نبن ام حفظا خو جید کن. یا ربی ام زمانکی ذاکرش تتخوازن، ام عملکی صالحش تتخوازن، ام دعای مستجابش تتخوازن. یا ربی چقا گنه گو بری مکرن تو عفو بکی. یا ربی یه گو ایدی شپارا ام بکن ileride go em günah bikin. Ya Rabbi tebê kefîlêmet nehîrê em wa günah bikin. Ya Rabbi qasî girtina çava jî te me nespêrê nefsa me. Ya Rabbi te bi helalî me ji heramî zengîn bikî. Ya Rabbi te bi emelê salih me ji guneha genî bikî. Ya Rabbi rizqê got te dayî me ti bereketê ji me re bê xêlav da. Ti me pê qenaatlî bikî. Ya Rabbi tiştê got te nedayî me ti xelefa wî bi xêrê li me vegerînî. یا ربی چقا انسان کی دیندار بی تبکی گو دینه خو ادب کی. چقا انسان کی گو لهیدیا اولادنا تا اولاد کی صالح بدیوا. چقا انسان کی مسلمان گو نخوشا لهیدیا شفاینا. یا ربی شفای بدیوا. یا ربی ام الحرم مکهنا ام بر پردا کعبینا البر کعبینا. یا ربی تدعای ما قبول بکیت ما بهیوی نکی. یا ربی تکرار نصیبه ما بینی مالا خوا بين بيت الحرام بين زيارتي كعبة. يا ربي تكران نصيبي ما وأقربائي ما بين كعبة. يا ربي تدعي ما قبول بكي. يا ربي تما بهي فينكي. يا ربي الدنيا دجي داخرت دجي قنجيب دي ما وما وأهلي ما وتمام مسلمان جعزابي غير محافظة بكي. خبردانا ما داوي حمد ربي عالمي ربنا.